Kaseng Jaintia Students Union JSU Central Body ne kasing thok ding kalapan pau ya kadong rem ka baskem baniang persya ya ka jingtmu jong ka sarkar banwan ra lentirel hapo ka than khasi Jaintia lada omla ban pentri kam ya ka inner line permit ILP ha ka ni ka jela kam don jing mentoy ban penya so lentirel kat ba ompat la ban pentri kam ya ka ILP ha ka jela jongi ong ka JSU lengbau kurwo kani kalawan nong ru khendiat sngi hadian bau sumbut menteri rangba ka jela usnya bhalang dhar dangshan ulapan pau baka sarkar kampat don ya ka jingtmu ban pun kutno ya kamat kabaya dei bat ka jingwan ra lentirel ha ka thain khasi Jaintia kaseng kala ong ru baki dan tang khendiat ngot ki briu kata ki babun na ki badei ki nong khayi na po Jaintia Hills ki bakwa banwan ra lentirel ha po ka thain da ka bapun pau baka ILP ka de ka an ba perking ka ban khanglat ya ka jingwan rung bi an jong ki briu ki bawan na bar sha ka jala Meghalaya ban yada ya ki hok bat ya ka culture jong ki traishnong bat ki kenhun nong chong shnong ki jongi ka seng kala ong klem ki lat jing yada lengba ka ILP ka jingwan tu jong ki briu ki banabar lengba ka jing penya so da ka lentirel kala ban khata jor ya ka imlang ka salang ya ka yok ka kot jong ki traishnong jong ka than Jaintia Hills ha ka baya dei bat ka jing ya pher ha ki dor ki mur pedeng ka Assam ka bala ban penyeso da ki rel bat ka Meghalaya ka seng kalapan pau baki mar ki mata hapo Assam ki kham rembun sha haba ye nu jor bat ki mar ki mata ha Meghalaya bat dei ru ban tep baka dor jong ka dew bilat ka kham rem ha ka jaka bala penmi na ka jala Meghalaya haba ye nu jor bat ka Assam kum taru ka mat ka baya dei bat ka jingtmu ban wan ra lentirel ban pensuk ban shalan dew bilat shaki wei pat ki jela kan shupun mentoy tang ya ki nong khayi henry om ya ki paj ba ka Meghalaya kum taru ka seng kala ong baka jingwan jong ka lentirel kan om don jing mentoy henry kan shupun jor ya ka jingwan rung jong ki briu ki banabar bat kani kan khata jor ya ka imlang ka salang ka yok ka kot haki babun ki benta ya ka jela Neliang ka Jaintia Student Union Central Body hadin bon gi atem neliang ka sarkar lembau Chief Minister pada feel gi wan ra ga railway po Khasi Hills da perchang gi wan ra po East Jaintia Hills demi ki jing percha wo bon ba ni liam ki wo bon gi sain balang ki berupai ba hai jing itu percha wo wan ra ga railway po East Jaintia Hills tangwa iwi wo perlai cipat ciporio neliang ka sarkar da suki ga halor ni benta tangwa ini udah dewan neliang deputy chief minister langba ge la pathai ko bor klam biang wa ga ni ge jingwan ra ga luti rel hapo ga East Jaintia Hills po em kot ga do ni ga singi ga ni ge jing klam yang ora man ga open siao si igam binong yalam ngai wat gi pai ba ai ro go vi ne ba siao tho bai pi ge jingwan yang gi luti rel kat kam klim gi dan ni kat kam yang gi wan ra ge jing mentoy ge district ge state yang ni tang la pai ba bi go bon gi benta jingwan yang luti rel ngayom mentoy kini to jing tmu pun mentoy kat tu kat ningut dan higi rucimet go ko mai spa kini skui benta yang jingwan yang luti rel pun hoi ni simen pelan e ba la dio ki direct gi mar mata yang ki sigibituan gi state dan cibono yo jam dori simen sigibituan gi state ban hajela yang gi na lorwa kini gi man go thau pun mi simen la compare ya Assam ko me klia hadu ne gesngi siao si wo pai wai dor simen rap tok dor i Assam ye compare po me klia sekawi ge benta ge sain da pa ai go dor khas hadu itu gi por ko wi ge benta go yin scam ma persa ye ga litira po district yang i to em yo i ILP kini ILP da man long pending di man oda gi por woro sain balang po state yang ini ki man go ai ni gi iktiro ye da ini gi Tekar negi menderi go wan kamai sepak kan negeri yang ini. Iku bigi statement pa iku clear. Wakan puyo iga ILP imam kuah kelam ikan lutiral. Ada kelam iku lutiral le sampan senabi una National Highway 6 kate UMK mai. Nah yo do negi sini tangla luti bubai. Kelam sai wan gijing UMK kate. Itu ikrum bi kelam iwi tuan gi benta ibu mentoy. Nelia yang ga Jaintia Student Union kuah pa kan clear message ga sarkar jela yang ini. Pasnya bah Hajing itu aku ni railway memang dikuat open ni ni isu, sebab ni isu doktor aku bon wala, memang kuat lo open chip pe, hajing itu aku ni isu. Lalu dia ni sekemat wan rap yang bikam ni isu, dan lelai umji aku dia mereka. Tapi kam ke union ni orang kau ni umji tengah aku pun, lalu sarkar yang jemur kawan rap railway pok dia. Nelian sengi, jika Yosef duduk di penai badak, hau julai petrik duduk kesi bau Chief Minister, jom setiap di UNRA ya katakan matrikam jom ka sarkar, haban implement ya katakan di UNRA ya railway hapo East Jaintia,
hadi ke jingi I jong sarkar ke jing pulam hapo Ripoll district tu kum ta yang seng la song perkhan ban ide ru ke seng ben kong benjeng ha ta nong den ben persya ke lu ni du persya kini kinong ilam barin jongi kada ben kong kalong ba isutu lagi mat jing dawa jong jai beri ko ta ke IP penyata yang jai beri na ke jing kertap di barjala ke kum ta ban sing hap bencin kerai kalong ben persya suai ke railway but ke sarkar ke dewan itrilang buat ke sarkar India ban anra ke anjung IP hapo state jungi kabar kalong baga senghi ke yang persya ke railway kamde ko ba ya ta ke jingi jong kata ki berak ki marmata regi isai baga jinglong jong ga India kata kalong ba ke migration ke jingrung ke jingmi jong di khar kalong kambun ni naga railway dengan senghi yang persya kalong ba sarkar ke sutu ya ke jingi ke jai beri ni ada ke jai beri ko yo ga IP asno ba sarkar ru ndai sho penikran ya kata kelintiran hapo state jungi